Moram opet da se javim, da vidite kako je prelijep dan, da vam snimim početak glavnog banjalučkog šetališta. Trenutno je prije podne. Jedanaest 45. Ljudi rade, ali eto ipak ima šetača, ima školaraca. Ovako malo sunce udara. Zaista danas Banja Luka je živnula i to vam je dokaz da je sunce izvor života i sami Bog, Gospod Bog, jedan jedini za sve ljude na zemlji. Zaboravite sve religije, zaboravite sve ideologije, mi smo svi ljudi. Nikakva religija ne treba da nas dijeli, ni politika, ni ideologija. Jedino što bi moglo nas, ljudska bića, da dijeli, to je ako je neko loš čovjek. Ali i to se da ispraviti kada se lošem čovjeku ukaže gdje griješi, na lijep način mu se kaže i onda on radi na sebi. Ja zaista živim nekih 40 godina baš sa tom mišlju da ljudi napokon počnu da gledaju druge ljude kao sebe same, da ne budu licemjerni, da ne budu pokvareni, nego da budu dobrodušni, jer život svakome daje šansu. Evo vidite, mogli ste se roditi bez ruke, mogli ste se roditi u kolicima. Treba da budete srećni na način da tražite sebe, da spoznate sebe. Da se svaki dan pitate ko sam ja, šta sam ja, otkud ja ovdje i zašto sam ovdje. U isto vrijeme, bez ikakve sumnje, da se obraćate samo Bogu jedinome. Da kažete hvala Bože i slava Bogu i da vam je to prva jutarnja i zadnja večernja misa. Jer to je najveća naša ljudska vrijednost. Da se odbranimo od svih koji nas napadaju, da se odbranimo od globalizma, da se odbranimo od sektaša. Sve je to jedna ista agenda sa različitim frakcijama koje zatupljuju ljude preko medija, televizije i tih gluposti. Zato morate misliti svojom glavom, morate vjerovati sebi i bez sumnje vjerovati u Boga jedinoga, jer On postoji. Morate paziti kako se hranite, koju vodu pijete. Jednostavno da budete opušteni, jer kad živite iskreno i nikome ništa ne lažete i nimalo ne manipulišete, vi ste onda opušten i srećan čovjek, na miru čovjek. Vidite kako je lijepa ovo žensko biće. Pogledajte. Banja Luka je prelijepa. Žene su prelijepe.
samo treba biti opušten i ne tražiti od života neko prokletstvo, ne tražiti previše. Ne trebamo brinuti za materijalu. Neće niko baš umrijeti od gladi, nismo u logoru, nismo negdje zatvoreni gdje nam niko ne da hranu, ipak možemo da se snađemo. Evo, ja živim već 2 godine samo od biljaka. A 2 dana u svakoj sedmici gladujem. Zato što sam u krizi i zato što želim da budem zdrav. Tako da sam to spojio u jedno. Idem se sad vratiti svojoj kafici ovdje za sto. Samo sam želio da vam kažem ovih par riječi uz ljude koji šetaju i ovo predivno sunce koje napokon grije na pravi način. I isto želim da vam kažem, prije nego što snimim hram Svete Trojice u Banja Luci, da sam zaista iskren i da vas zaista sve poštujem i cijenim. Niko od vas mi nije uradio ništa nažao. A cilj mog kanala i svih videa, snimaka je da ljudi počnu da razmišljaju svojom glavom, da izađu iz hipnoze. Ono što sam pričao malo prije, da vjerujete sebi. Da vjerujete sebi, da se prepustite Bogu jedinom. A sve ovo ostavite na stranu jer religije nisu vjera. Religije iskorištavaju vjeru. Religije su dale sebi za pravo da preuzmu vjeru i da kažu kako je to u stvari religija i kako oni znaju preko nekih proroka i šta ja znam, njima se Bog obraćao. To baš nije tako, jer svi mi možemo, kada god poželimo, da pričamo sa Gospodom Bogom. I to je vjera. Naš odnos lični sa Gospodom Bogom. Tako da nema nikakve potrebe da budete u bilo kojoj religiji. A ono što je dobro u religijama treba da poštujemo i da čuvamo. To su običaji, slave, liturgije. Liturgije treba da se poštuju, postovi treba da se poštuju, jer to je u redu. Ali nije u redu ideologija, nije u redu politika, nije u redu mnogo toga. Morate da razlikujete religiju od vjere. Vjera je vama u duši onda kad razgovarate sa Gospodom Bogom. I svi to možemo, samo trebamo biti opušteni, što ja kažem, na miru, u tihovanju, i onda spoznajemo sebe, šetamo kroz šumu, grlimo neko drvo, ljubimo prirodu, pričamo i sa biljkama. Ljudi moji, to je čudesan svijet. Nikakve vam droge nisu potrebne, ni bilo kakvi stimulansi. Svi mi ljudi, ljudska bića, imamo maštu. Možemo da iskoristimo našu maštu mnogo bolje nego bilo kakvi aparati za kockanje, bilo kakve droge, cigare, alkohol. To nije u redu, jer imamo našu maštu. A naša mašta može sve. Mi možemo da zamišljamo sve i možemo da živimo u raznim svjetovima. Možemo čak da budemo i bogovi u tim svjetovima. Nadam se da me razumijete. Razmišljajte o tom. Potrudite se da spoznate ko ste, šta ste i zašto uopšte živite ovdje. Nije to slučajno. Ništa nije slučajno. Eto, želim vam svima zdravlje, želim vam sreću i želim vam mir,
tople i mirne snove. Voli vas vaš Vanja na miru.